ole chi bai vek ole tun trum chu WhatsApp a ming om lova in da dan chong chang hian soi ve thung teng WhatsApp a hianin profile name da ngai turin anon da thina chu a om lo a blenga da dan chong chang kan soi don ani ama sa in internan minga hian kan lut sinanga ti khon ming khu ka da a blank khuan kan da chin dona maro chu save kanan click khanin a save thei mi lo ni name can be empty a in tia hi a ruwa ka da dan an soi don ni ngale WhatsApp a ming om lova i da du chuanin application pakhat i mananga ya amasa in Play Store a khan in lutanga Play Store a khan ela hianin blank message ti izong don ani hi type anga blank message ti hi type anga in zong anga hi ni a chuanin hi ke chun ka install sa to a i download anga app hi chuan install anga i open anga chuan theme te poi thlak te amaro chu tun truma kan du ber chu blank message hi ni wangin copy message te hian in lutanga copy to clipboard ain dita blank message kha i copy ta ni chuan WhatsApp a khan in lut lenga dot 3 metanga chuan settings a chuan i minga khan isu click don ani chuan edit icon hi in metanga chuan eta i ming lang hi i clear don ani clear anga chuanin elai hi enter your name ti hian in zulong press anga paste ti lo lang hi i han click anga elaya blank message ruak i copy kha i paste don ani ti khwana lo lang anga chuan save i click anga in save ta ku link kha aruakin om to don ni ti khan en le ma la link kha hai blank in aruakin lo om to don ni kha WhatsApp a ming om lova in da dan WhatsApp profile name arwa ka da dan chu ni ole khati zong kha tun tumakan video chu ni sela clear tu te zong in java in du sakna ka lana cheu